Ay na, naglinis ti tangatang tatanaya. So, samantala man nga ibilag ulit man datay bunga ti utong nga nagangon nga binurburas ko idin. Kanapyan to man laangan nga sidsidang miinton pa nagtutudon. Uri ibagadan ang maka-arthritis ti bukol ti utungan alang nga rudpay. Ngam agpaiso ka di nga dati bukol ti utong isa ti makapa-arthritis. Yung ti panagamukot kaslahaan mo. Yan no pamati man laang dagitay padak nga na all the naturies. Anyway, ituloy ko latamot ang ibilag tapnon hanot nga masayang dahil effort kumot nga napan nagburburas sa dito iti mano nga aldaw. Kano di mo't lang maibilag ay kit sayang mo't lang dito maperde mo't lang mabukbuk mo't lang kwa. Kit nagmalmalumlakit di dito nga kinapintas ti init na ay kit kimmaraang dito yun mabalinto nga masaksakan. Uray ikiwar-kiwar kumot lang sagpaminsan tapnon lang mabalik ta dagitay makinunog maiparabaw da. Adumot gayam tinaboras ko di mano nga aldaw. Kit itinagmalum nga ro dito yun kimmaraang damot tan mabalin nga mabuksilan nga talagan ta di init na kat napintas. Permi nga inbukirad na launay nang paguskumot isuna. Dayta na nga rodon akasok manan sako isako manan. Tayin inutak lang nga bukbuk silan numasangok. Nahang kumasakong akapis. Tambay ko manan tabaring lahang nga bukbukon manan. Ay na nagadun tumang amin lakit din. Ayat may rap-rapin nga trabaho. Kita lang for today's video. Gyamanak manan ti panagbuyayo. Bye!